Ibas perdalang kegruntan tah bali nge mental ta ras mental gajah dan dade. Maria denari sang kita anak sekolah minggu asal gundari. Kira-kira ugana perkembangan kini tekenta. Shalom. Menjuah-juah manbanta krina setun ijape kita ringan ibas paksa genduari. Jumpakah kita ibas jamburus setunta, tetap kita semangat makaikan kesempatan si berikan di bata manbanta. Kata di bata si jadi persingat manbanta ibas wari endah. Ibuat ibas kitab perbahanan rasul-rasul 10 telu ayat 30 ras 30 siwah. Kubacakan manbanta bagenda nina. Dage o seninangku krina perlu peitendu maka arah Yesus berita pengalami dosa isehken man bandu. Perlu peitendu maka diteka man Yesus kam ibebaskan ibas krina hukuman nari. Ija undang-undang Musa langasup mulahi kam. Sehijenda pengogenta mari sipindo gegeh man dibata ras kitar toto. Isahkan kami bue bujur man bandu o Tuhan di bata Bapa si perkuah. Bapa si tetap ngarak-ngarak ras nemani kegelun kami. Kelengatendu lapen harlekam pak kami o Tuhan. Maka terpujilah kami segedang-gedang kegelun kami. Tambahi pe kepentaran ras kebuluhan man kami. Maka ibas kami ngorati katandu. Banci yang kai ras banci ipakaikan kami di tengah-tengah kegelun kami. Ibas gelar anak Tuhan kami Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Senina ras turang setun siklengi Tuhan ta Yesus Kristus. Adir lajar kita karena mental sada gajah. Si gajah ndai iiket dia alur rantai si cukup galang ibas kitik-kitik nanari. Maka ia lah banci artinya dahur dalang. Laya banci berontak. Sebab ia terikat ibas besi nade. Tapi menca dekah sitik adipe rantai ndai gantikan alun nali biasa. Entah pe nali plastik. Maka tetap kange gajah ndai lanean daun laus. Ia pasti putar-putar jejai saja menca. Maka adikala singidahsa latehna uga latar belakangna maka mamang atena uga banci sada gajah si galang sada gajah si mburu la ia lepas amina banpe nali nahinandai emkap ibas nali plastik nari ngenca. Memang agak sederhana si dahenda, tapi tak mungkin karena kita pe ngobagai sini naras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kita pe ibas perdalang kegruntan tah bali nge mental ta ras mental gajah dan dade. Gajah dai perbandia ngo tang-tangan nari pe ia ngo itekan. Nggoli bas penderitaan simberat. Laneli pengarapan geluhna. Maka dalanina saja. Nggo kape ia lepaskan ibas rantai segalang dai.
tapi igejak kena dengar ia tetap ibas beban simberat dai. Maka lanai boleh artinya surah-surana terlebih asang siai. Bagi kata kendai adi si tarik ke tengah-tengah kegelunta. Kita pe megati ngebagai. Kita araugen tandai ngode katakan. Maka keselamatan pengampunan dosa reh entah pe ibas gelar Tuhan Yesus. Ras saya kalak si teman Tuhan Yesus, maka ia iselamatkan, maka dosana iampuni. Artinya ijenda, maka ia ibebaskan, ibas sing rim ia selama enda. Tapi kinata nauga, ibas kinata perdalanan, maka amin nagia kita engkau itebus di bata. Kita artinya engkau iselamatkan. Kita engkau ipedahu ibas krina perbeben geluh dadai. Kita engkau ibrei senjata ampang-ampang. Tapi tetap ngeartina siakap lalit gegehta. Tetap ngeartina kita talu siakap ibas perbeben. Maka bancing mamang ate kalak sideban. Engkau bagai dekahna kita artina ngalaukan berita simriah. Engkau bagai dekahna artina dibata Tuhan Yesus. Engkau ia ipakukan kayu persilang. Ras engkau ngamburkan darahna mutus kesahna. Ras mata ia ras ikuburkan bagai pe engkau ka ia ibangkitkan ipemenangkan ibas wari si petlukan artina maka kuasa dosa engkau talu ibanna. Tapi lalap kange kita iteruh kuasa dosa ndade. Maka lali perkembangan bancing sinen kita setulah minta adi bagai engkau dekah nak ndo kita ku berita simraina ku gereja lah nih ku GBKP. Bandingkan Maria Nari sang kita anak sekolah minggu seasa gundari. Kira-kira uganga perkembangan kini tekenta. Uganga perkembangan kini geluhenta. Uganga artina kita ibas pelayanan ta. Engkau kita artina merasa kita engkau bebas. Engkau merasa kita artina engkau ngasut ngalakan perbeben entah uga. Enda si jadi penungkunan man banta. Gelah ulah kersiakap latih artina. Dahin di batalah niku. Tapi lali buahna di tengah-tengah keguluhenta. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengatakannya, maka kam engkau ku bebaskan nina. Kam engkau kuampuni, kam engkau kuangkatkan, engkau berikan gegeh man bandu guna ngalakan kena perbeben gelukai dan dade. Senina ras Tuhan setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas perdalan ke gunung ta kaidange engkau siman. Apakah ngome silakaukan sada perubahan di tengah-tengah kegelunan arkitek-arkitek kita nggo bebas? Apakah kebebasan tandai hanya artinya bebas ibas babahta saja nenta? Tapi ibas artinya perdalan kegelun talanga? Kuakap enda perlu artinya sepikirkan. Adi engkau kita bebaskan, adi engkau kita iselamatkan, adi engkau kita tebus di bata. Maka kita harus ngeluh suai ras anak-anak di bata. Maka situ guna adi ngor dekahna kita ngikutkan di bata. Ngor dekahna kita ngikutkan Yesus. Maka jelas na situ guna kita pribadi lepas pribadi, war lepas wari. Adi marai dalanga kita ngalaukan Tuhan Yesus. Maka magem-magem dengan kita, gelap dengan kita. Tapi gundari kita nggoi terangi, maka pasti artinya kita nggoi terangna. Kita pe nggoi harus banci nerangi kala sideban. Memang siapui di tengah-tengah dunia indah melala perbeben. Kita lalu terlepas ibas tantang geluh.
kita lalu terlepas ibas kuasa dosa si Athena tetap ngerim-rim kita. Tapi ingat, ibas krina pedalang kegunta harus li kepercayaan diri kita. Aku engkau anak Tuhan, engkau li Tuhanku, engkau li Yesusku, si ngasut nalukan krina ancaman sireh ke kubas kegeluhunku. Bagai si bani bas pusu pratenta, maka kita ngasut dalani wari kegeluh nenda. Lang adilah bagai siban, maka banci sia-sia artinya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ingat, maka pengorbanan sekali ngenca. Ras ise kala singaloken ras singakui Tuhan Yesus sebagai juru selamatna, maka ia ndatkan keselamatan Adi siaman kena tengah-tengah kegerunta, maka melangkah kita, berjalan kita bersama Yesus. Tanpa kita tetap rembaras Tuhan Yesus, lah mungkin kita bahan kaipe. Banci ibandingkan rasada pohon anggur. Uga maka buah anggur ndai banci melala buahna. Air kita ken buah daya nempel ku batang galang nae. Adilah yang nempel ku batang galange, maka dahan-dahan dai pasti melus. Pasti lali gegehna. Lada canakan pe arah batang galang denari. Bagai kami kita sinar seturan seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kita harus rembak tetap ras Tuhan. Kita harus berderita tetap ras Tuhan. Kita tetap harus berkomunikasi ras Tuhan. Mungkin banci silakukan arah renungan pagi kita, arah baca Alkitab, arah ikut kebaktian ras kaisi debana. Maka banci kita megegeh. Maka ngasuk kita dahikan entah dalankan bagi singena ate di bata di tengah-tengah kegulunta. Ulanai kita ngandalkan dirinta, ulanai kita ngandalkan gegehta. Sinar setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Bas ibata mencak kita ngasup erdalan, kita menang ibas perben kegeluhan. Bas ibata lagi si metaat. Kuasa kai pesir di tengah-tengah daneda, banci ita lu kenal. Banci artinya lar gegehnari banna. Maka setiap perdalan kegelunta harus kita artinya ersekutan ras ibata. Lit singatakan maka hal si perlu silakukan tandana kita engkau itebus ibata engkau ngalaukan keselamatan maka kita harus tetap membaca Alkitab wari lepas wari ulah tadi ini sebab ibas Alkitab ngeserta krina ajaran-ajaran sini arabkan di bata sini artinya ipindo di bata gelas sidalankan di tengah-tengah kegeluntan. Maka adelik artina kita seitun suhasa gundari pe banci dengan langabo artina tepat entah langabo artina lik si jemak sada ayat Alkitab dape kokak ngoman artina penungkunan ulah kertalu kita ban anak-anak singudenda gumlal artina ayat-ayat Alkitab artina andai pergegeh ibas krina perang geluh pemberi semangat ras kaisi debanna tapi kita sada ayat Alkitab pe ya labo seteh ija iya apakah misal pas perjanjian lama entah pas perjanjian baru kata-katanya pe labo artina lengkap siban may sada punung ngay adi agung usur tina tetap rembaras Tuhan ita tapi labor tina seteh kai perintah Tuhan di tengah-tengah kegeruntan. Jadi arah perbahanan rasul-rasul pasal 10 ayat 30 rasul puluh hendai maka mari dage kita krina setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus si pakaikan waktu-waktu singgo berikan di bata man banta
si pegegehi ibas pusu pratenta, maka keselamatan engkau kita pun anggoli ibas kita. Gelah artina arbuah keselamatan ibas kita, maka harus kita ngeluh bagi singa di bata. Jadi kata di bata si bahan jadi ampang-ampang ta, si bahan jadi pergegeh ta war lepas wari. Ula naik kita bagi gajah dai, ngope ia ilepaskan, tapi akap na denga ia lalap artina itambat, maka labo kai pe banci si bana. Bagendam ikut kami kata indaman banta kerina seitun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetap ergiah-giah mendalankan kerina si perintahkan ras kesempatan sini berikan di bata ku tengah-tengah kegununta. Haleluya. Amin. Mari ras kita tertutup. Bujur o Tuhan di bata, kata andong gay bagikan kami arah kitab para rasul Tuhan mindo kami, maka kam dage si pepankan katando enda kubas pusu perhatian kami gelah banci jadi pergegeman kami Tuhan di bata ibas kami dalani wari-wari kegelung kami jadi ampang-ampang kami ibas perben sirah ngerim-rim kami sampati kami Tuhan di bata kami kalak singgoi lepaskan kami singgoi bebaskan Tuhan maka kami pe harus tetap bebas kami muji-muji kami ngerembakkan diri kami ras kam war lepas wari ibas gelar Tuhan Yesus kami tahu-tahu. Amin. Setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus sehingga perjumpaan ta tetap sehat semangat makaikan kesempatan si berikan di bata jumpakah kita ibas kesempatan sirah li ibas kesehatan si sempurna. Amin.